sam Aldijana Dedić, studentica sam na Pedagoškom fakultetu, prva sam godina. Kao Romkinja, bez jednakosti za sve, neću moći ostvariti svoja prava. Aldina Fafulović, studentica Pedagoškog fakulteta, odsjeka za predškolski odgoj. Ja sam Romkinja i borim se za jednakost za sve. Ja sam Elina Halilović, studentica Fakulteta političkih nauka, odsjek socijalni rad. Ja sam Romkinja. Zar se to vidi na mene? Sjećaš ti kako smo mi išli u školu zajedno? Sjećam. Znam da sam u prvi razred krenula u podrum u zgradi. Boga mi, ja sam išla u školu i to imali smo predavanje u podrumu. To je dobro. Granate su letle, a mi smo bili u podrumu. I učili. Ko miševi. Ko miševi. Štaša, ratna djeca. Ratna djeca, baš tako. Pa u toj školi, ja kako se sjećam, krenemo sa nekom lekcijom i zagranatira se i bježi kući, bježi u podrume. Znači nije bilo baš to neko kvalitetno učenje. Kod vas? Ja se ne sjećam, ja sam srela 90. tako da imam. Ne sjećam se ni rata. Pa ona je malo mlađa od nas. Ja sam 94. krenula u prvi razred osnovne škole. Ja 97. 8. eto piše. Jesi ti. Nisi ništa propustila. U školi smo učili na bosanskom jeziku. Ja sam na hrvatskom. Srpsko-hrvatski. Ko ne bi danas volio da moje djece idu u školu i da ima svoju školu, da ima svoj zanat. Neću ja živjeti 100 godina. Ja imam svoje fine, već 47 godina ja imam. Ja ću možda ubrzo i umrijeti. Ostaće mi djeca isto ovakvi život da živu. Jer nisam imala to mogućnost da im dam, da imaju oni u svom životu. Dok sam diplomirala kao ekonomski tehničar, promijenila sam 9 škola, nažalost. Bilo je tako stanje da smo u ratu krenuli u podrum, pa smo otišli u Njemačku, tamo sam promijenila 2 škole, pa smo se opet vratili u Bosnu. Završila sam par razreda, pa opet nas je ekonomska i zdravstvena situacija mojih roditelja primorala da se opet odem u Njemačku. Tamo sam završila do 2. srednjeg, pa smo se vratili u Bosnu gdje sam konačno diplomirala. Neka. Što je naša Aldijana vrijedna. Aldina, ali ti govoriš romski jezik? Pa pomalo razumijem, znam po neku riječ, ali ne baš sada aktivno da znam pričat. Znam engleski govor, pomalo učila sam u školi latinski, pošto sam farmaciju završila. To je što kažem, naš maternji jezik romski, tu i tamo, srednja žalost i nažalost moju, što ne znam, stvarno šteta, jer naš jezik izumiri, dok mi drugi više volimo da učimo, dok naš, svi zaobilazimo u velikom krugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kako je na ciganskom? Znaš na romskom? 1, 2, 3, 4, 5. Dalje ne znaš? Ne znam. A što ne znate? U kući ne govorite nikad romski? 1, 2, 3, 4. Jel neko zna romski od vas? Znam da šta znači Marno. Meni je žalosno, mislim. Govorimo par nekih strani jezika. Ja govorim engleski, govorim njemački, razumijem još par nekih jezika, ali meni je žalosno što ne znam romski jezik. Ali nažalost ne znam ga zato što u mojoj porodici, u mojoj mahali niko ne govori romski jezik. Izumiri nam jezik. Imam riječnik, ali ja ne mogu da naučim po riječniku. Meni treba neko s kim bi ja mogla da pričam, da bi ja znala da... Mislim, ja razumijem nešto, ali ne. A ti? Ja razumijem pokoju riječ, ali nažalost to nije dovoljno da bi s nekim mogla razgovarati na romskom jeziku. Zim, 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 ona Madina moja sin, pasa tan, toga zavuzim, teško mu je reći, ima paču sastra, a da pobaj to je ovako. Jedna džaša djeci, buće puno djeci, a da pobaj to je ovako. A da pobaj to je ovako, tu su svi, zim, 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 zim. U kući niko ne govori romski, pošto sam iz miješanog braka, a otac također nikad nije naučio romski jezik, pošto se i u njegovoj porodici, generacijama, jezik jednostavno izgubio. Da, nažalost. Kod tebe? Pa ne govori se, rekla sam sad, ne govori se romski jezik uopšte.
kažem ti, ni u porodici, ni u mojoj mahali, pošto sam ja dijete iz mahali se isto ne govori. Kod mene je samo kad je ovako nešto da se sakrije od nas djece, onda no tetke, amče, dajđe. A znači, kod tebe pričaju romski? Ali samo kad treba, znaš, sakriti nešto od nas, onda, znaš, da mi ne razumijemo, ko da mi ne razumijemo, znaš, da sakrijem nešto. Tad. A i to više sve znaš, hajde, ko odrasli smo, pa može da i oni znaju nešto. A što vas onda ne nauče da se i vi znate? Pa zato što tu nisu svi, znaš. Samo kad treba. Ja sam dosta puta razmišljala, evo na primjer španski, svi ga znamo, okreneš, sad mnoge domaćice peru suđe i slušaju onu meksičku seriju zato što razumiju španski, jer su naučile gledajući godinama i godinama one serije. Na primjer, kad bi bilo nešto i na romskom jeziku, tako, neka serija ili neka emisija, sigurno bi naučili mi romski. Uglo bi se. Naravno da bi, možda bi se trebalo na tome raditi. Pa dobro, ne mora ba biti serija, neka emisija. U seriju se najbolje uči. Pa dobro, sad serijama. Imamo mi naši romski filmova, ali to opet rijetko kada puste na nekoj televiziji romski, samo kad je Đurđev dan ili neki naš praznic, da puste tad neki film, seriju. To rijetko kad. Uvijek opet negativno pokažu nešto kroz te filmove, nikad nisu nešto pozitivno pokazali. Pa možda bi trebalo neku sapunicu snimiti, ali da bude nešto moderno, malo drugačije. Da se pokaže neka druga slika. Ja sam primijetila u indijskim filmovima, kad govorim indijsko, da ima dosta romskih riječi koje se mogu jako protumačiti. Pa to je zato što naše porijeklo potiče iz Indije. Mislim, mada se to na nama ne vidi da smo mi Indijke. Ali eto, ja sam dobila ime zapravo po indijskom filmu. Meni je stvarno žao i sramota me što ne govorim svoj materni jezik, ali riješit ćemo i to. Dođe jednog dana i to na dnevni red, pa ćemo riješiti i taj problem. A što se tiče, na primjer, vjeroispovijesti Roma, pretežno su islamske vjeroispovijesti. Mislim ovdje u Bosni, u federaciji pogotovo. Znači, kako se nalaze gdje, na kojem dijelu, u kojem dijelu države ili u kojoj državi, koja je većinska populacija, koje vjeroispovijesti, tako su i Romi. Evo mi ovdje u Bosni, posebno u federaciji, većina nas smo islamske vjeroispovijesti, po posebno u visokom ovdje. Ne znam kakva je situacija u Vitezu. Isto, rijetko ko da ima neko drugo, mislim da ima, ne znam, katoličko ime. Nama je Bog jedni. Mi samo u Boga vjerujemo. I on je jedan među nama, svima nama. A mi sad što nadimo i što smo se razdijelili, to su ljudi krivi, naša starina nekadašnja. A mi smo svi ljudi bili isti. Da nema te političari, mi bi danas bolje živjeli. Ovo nama sve politika daje. Ali ne, ali vidi sad, ima, na primjer, imena ta. Na primjer, mislim, islamske su vjeroispovijesti, ali se on zove, ne znam, Dragan. A dobro, to kod nas svi su isto islamske vjeroispovijesti. Nema niko sada neke druge. Sad ne znam možda tačan razlog zašto tako. Zašto, mislim, ta imena. Mislim, nama to ne predaje, mislim, nikom valjda ne predaje tu veliku važnost Mislim, ja mislim, sviđa mu se to ime i to je to. Pa koliko ima ljudi da su dali svoje djecima iz serija. Da. Esmeralda. A dobro, to opet ime. Ime nije važno, na primjer, što mi ne odvajamo naroda iz svijeta, na primjer, da bi se ustručili, jer za mene su svi ljudi, svi narod je za mene. Nijema to veze, samo što mi idemo, na primjer, po muslimanskoj vjeri jesmo i po muslimanskom nacionalnosti što idemo. A svi smo mi ljudi isti. Ja volim svoje isto, na primjer, djetetu nadati ime Dalibor, onom ima Svetlana, ima Robert, Robi, Sandra, Sandro. Već to katoličke imena, vrlo mi to dobro znamo, ali za mene to ne važi ništa. Meni je uglavnom da budemo ljudi. Evo, ja sam radila jedno istraživanje gdje smo anketirali Rome i došli smo u jednu porodcu. Otac se zove Kemal, majka Snježana, jedna kćerka Magdalena, a druga kćerka Fadila. Mislim, to je baš ono miks imena. Kod nas u Vitezu ima jedna porodca. Oni imaju malo više djece i oni su socijalno ugroženi.
i oni daju djeci imena po onim osobama koji su im pomogli. Milica, Ljubica, Monika i baš takva, zato, na primjer, Milica je gospođa direktorica socijalnog i njoj su dali ime toj male Milica po njoj, zato što im je pomogla. Tako da oni baš... Se oduže. Znači, kumstvo neko. Pa dobro, zahvala što su im pomogli. Krov mi je najglavniji u životu. Da imam krov, opet bi se nekako preko socijale, preko ovo. Ako ne imaju krova, kako? Gdje će oni? Znači, naša će djeca ići prljava i ušljiva i šugava i svakaka. Među drugim djecama, pa ne može. Mreš to dozvoliti. Ni ti ne bi to dozvolio. Moj smjer koji sam upisala je odgajateljica. I vidim se kao osobu, ženu koja će raz s djecom odgajati buduće članove naše države, Bosne i Hercegovine. I vidim se kao cijenjenu osobu te djeci koju će poštovati i cijeniti i drugi, a i ta djeca. Što se tiče, ne znam, mog angažmana, mog truda, mog rada, ja sam upisala s razlogom ovaj fakultet, znači političke nauke, odsjek socijalni rad. Jer ja to jesam. Ja sam socijalni radnik, već ovih 10 godina koliko jesam uključena u ovaj nevladin sektor. Mislim, trudim se i pokušavam da riješim probleme ljudi koji se nalaze u stvarno teškim socijalnim situacijama. 95. ja sam ovdje dolazila kad je najžešće bilo. Kad sam nalazila svašta nešto i mina i bomba i svega. Zdravstveno osiguranje nemamo. Nemamo nikakva, odemo u opštinu kod načelnika, jednostavno samo kaže ne možete ući, nema vremena, ovo ono, zajebaje nas, provocira. Evo prije 20 dana sam bila u bolnici, otišla sam Šemsudinu, gospodinu načelniku, da zatražim jednokratnu pomoć, da podignem svoje lijekove. On je uzeo te lijekove, te papire, moje bolničke otpusnice, samo trehnuo 100. Gospođo, vi nemate nikakva prava, vaš muž ima 80 maraka socijalne pomoći, ne možete ništa dobiti, ne možete ništa ostvariti, samo sklopi vrata i stjera me napolje. Nije rješenje, znači, nekom pružiti pomoć, neku, ne znam, nija materijalnu i to je to. Ja se uvijek trudim da idemo onim, treba naučiti čovjeka da peca, a ne dati ribu. Jel se tako kaže? Tako da, ja sam neko ko želi u budućnosti da unese neke nove reforme u službe za Centar za socijalni rad. Ja se nadam jednog dana, možda to, mislim, ja sad sam neko ko radi možda na nekoj odličnoj funkciji. Mislim, imam super posao, ide mi sve ok, sve je super, ali ja u budućnosti stvarno želim da se vratim jednom evo ovdje u moje visoko i da radim u našem lokalnom centru za socijalni rad. Da radim s ljudima, jer to je ono što ja volim. Da utičem nekako na neke promjene i da se trudi da se nešto promijeni. I ja se nadam da ću jednog dana da radim u službi Centar za socijalni rad u Visokom. Mislim da kroz ovaj posao želim prvo da pomognem sebi, a kroz to i drugima. Dosta mi je bilo rada po firmama gdje vas omalovažavaju, diskriminiraju, muče, pate za 300 maraka, ko da nismo ravnopravni građani ove države. I općenito stanje radnika, situacija radnika u firmama je jako teška, još ako čuju da ste Rom, to je katastrofa. Onda najbolje Rome samo smatraju da su dobri za čistačice i to je to. Želim da se promijeni ta situacija, da krene nabolje. Volim rad s djecom. Što kažu, imam živce za to, strpljenja i volje da im pokažem bolje sutra. Također folklor, aktivna članica jedno 10 godina, romskog kulturno-umjetničkog društva. Igrala sam i drugim, bez obzira da li je to preporod ili napredak. Igraj! 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3.
Članica sam mladnog sektora iz Viteza već od svoje 16. godine. Radila sam mnoge projekte i na mnogim projektima. Edukacije sam prošla, išli smo u druge zemlje gdje smo predstavljali kao predstavnici Bosne i Hercegovine sa kolegicom Melinom. Onda radili smo iz ove scene. Radila sam na radiju, vodila sam dječje emisije. Bile smo aktivne, trudili smo se da budemo jednaki s drugima, da uključimo našu zajednicu, jer na radiju Vitezu nikad nisu bili Romi zastupljeni. Onda smo mi odlučili, taj projekat napisali koji je prošao i bio je jedan od boljih projekata koji su bili implementirani. Tako da svi su se iznenadili kad su čuli prvi put na tom radiju romsku muziku ili narodnu muziku koju oni nikad nisu puštali i bilo je za svaku pohvalu naš rad i predstavljanje romske kulture, tradicije i običaja. Ako budemo pesimisti, svi niko neće gledati na bolje sutra. Svi ćemo gledati unazad, ićemo jedan korak naprijed, dva nazad. Ali tako ne treba, posao mi mladi, mi žene. Ako budemo pesimiste, ne vidimo, onda se nećemo vidjeti u boljem društvu i da budemo svi skupa, da budemo jednaki sa drugima. Ako budemo odvajali se od drugih, nećemo uspjeti. Nećemo svoju djecu, moramo gledati u budućnost. Nećemo vidjeti svoju djecu, nećemo u njih moći, onda neće nas zvati Rom, nego će nas zvati Cigani. Cigani su ovakvi, Cigani su onakvi. Nego treba reći, to su Romi koji su uspjeli, koji se izborili za svoj status u zajednici, na općini, kantonu i u državi. Sami mi moramo da utičemo na to da se dese neke promjene. Isto što smo malo prije rekli, ako se mi ne uključimo, ne znam, u sve segmente političke, ne znam ni ja, ništa neće biti od toga. Jer niko neće doći tamo, neki, ne znam ni ja, lijevi čovjek i reći idem se ja boriti za te Rome. Neće. Nego moramo sami ustati i otići izboriti se za to. Kroz život naučila sam da se borim prije svega sama. Što je najvažnije. Što je najvažnije. Ja sam kao jako mlada ostala bez oba roditelja. Uspjela sam, znači, imam mlađu sestru koju ja odgajam. Sestru koja je isto uspješna, mlada srednjoškolka. Ona ide u 3. razred gimnazije. Jezički smjer. Smatram sebe uspješnom prije svega zato što sam uspjela da, pored sve te situacije u kojoj sam se nalazila, mogla sam 1000 puta da odustanem od života, od svega, ali nisam, nastavila sam da se borim i da idem dalje. Prije svega završila sam srednju školu. Zaposlila sam se, pisala sam fakultet. I koliko toliko trudim se da budem nekako prisebna, da budem normalna, da budem čvrsto, da stojim nogama na ovoj zemlji. I ja sam neko ko već godinama pokušava da promijeni nešto. Svi jesu za neki, ne znam ja, za neku revoluciju, nešto, ali kad treba nešto da se pokrene, većina njih odustane. A zašto to kažem? Zato što kroz ovaj rad u nevladnom sektoru, mislim, ja sam već 10 godina u svemu tome, i ja sam jedna od onih rijetkih koja je istrajala u ovome, koja je ostala. Bilo je dosta tu mladi ljudi koji su odustali vremenom, koji jednostavno nisu vidjeli sebe u ovome i jednostavno moguće da nisu imali snage ni volje ni dovoljno motivacije da nastave dalje da se bore. Ali ja smatram da smo mi jedni od onih rijetkih koji su istrajali u tome, koji su ostali i koji će nastaviti da se bore za bolje sutra. Znači, mi smo ti koji će uzeti sudbinu u svoje ruke, da se promijeni konačna situacija na bolje.
nadam se da će biti bolje i vjerujem u bolje sutra. Možda nešto uradimo zajedno. Pa trebali bi se aktivirati. Moramo nešto pokrenuti. Eto, baš mi je drago što smo se vidjeli. Ajde, draga. Eto, draga moja. Eto, vidimo se sutra. Ćao, vidimo.